من انگلیسی رو میدونم اما وقتی که خروجی اون میزنن نطق اونها رو نمیفهمم. برای چی؟ در اینجا دو سبب است. یکم است که شما کم گوش میکنند و به طرز درست تلفظ اونها اهمیت نمیدهید. دوم است که صاحب زبانان در نطق خود ибораҳои феъли خیلی زیاد استفاده میبرند و شما ибораҳои فعلی کم میدونید. ممکن شما پرسید که فразаи فعلی چیست؟ فразаи فعلی عبارت از یک فعل پیشویان یا یک ظرف عبارت است که هنگام یکجا شدن تماما یک معنای نو میدهند. و باز هر یک фразаи فعلی همچون کلمه алоҳида синоними خودро дорад. مثلا کلمه look for، фразаи look for سинونیمش search یعنی گفتن. خلاصه خواهد نخواهد آنها این فразه های فعلی رو در گفتگو استفاده میبرند. برای همین ما آنها رو دیده میبریم. سعی میکنیم دوستان از ибораи end up در زبان انگلیسی دوستان رفته رسیدن یا اینکه یگان حالتی به نقشه نگرفته شده رو میفهمونن و در زبان توجیکی اون رو ما عادتا در آخر میگوییم. در آخر یگان کار میشه، در آخر این خیلی میشه یا اینکه دیگر کرد. مثلا that book was not written good and it ended up in a trash. اون کتاب اونقدر خوب نبود و در آخر اون رو با پرتوگاه پرتافتن. If you won't stop you will end up in a jail. اگر تو بس نکنی عاقبت تو رو به حبس میبرند. You will end up killing the rest of them. You'll end up killing the rest of them. در آخر تو دیگرانشون رو نیز میکشی. You'll end up killing the rest of them. و مثال آخرون برای شما. If you watch this video till the end, you will end up learning 6 new phrasal verbs. اگر شما این درس رو تا آخر تماشا کنید در آخر شما 6 فرازای نو میآموزید. ибораи дигар ин get through мебошад, яъне аз душвориҳо гузаштан, мушкилиҳоро паси сар кардан ва синоними калимаи get through in to overcome, яъне рафъу бартараф кардани мушкилиҳо аст. мисолша мегем. масалан дар яке аз сурудҳои Дэвид Гета ва Сия бо номи Let's Love чунин мисол омадааст. We'll get through it all together. яъне дастамро гир мо аз тамоми мушкилиҳо якҷоя хоҳем гузашт. We are careful. Now we'll get through winter. We're careful, now we'll get through winter. We are careful. Now we'll get through winter. We're careful, now we'll get through winter. яъне мо эҳтиёт кардем, акнун бошад зимистонро паси сар мекунем. зимистон дар ин ҷо ҳамчун мушкилӣ, яъне хунукӣ мушкили зимистонро паси сар мекунем. фразаи навбатӣ мо drop by ҳамчун хабар гирифтан, ногаҳон хабар гирифтан тарҷума мешавад. агар бо як калима гӯем to visit. масалан I will drop by on my way home if I have time. агар вақтам бошад вақти хона рафтан як хабарат мегирам. мисоли дигарро дар суруди You can just drop by Earl of Guthrie дида мебароем. If you would just drive by, I can be there if I try. агар ягон вақт ба наздам ои, агар ягон вақт ин корро карда тони, ман ҳатман бароят ҳозир мешавам. I was in the neighborhood, thought I would drop by. I was in the neighborhood, thought I'd drop by. ман дар ҳамсоягарӣ будам, фикр кардам ки як бор хабар гирам. I was in the neighborhood, thought I'd drop by. окей, ибораи навбатии дӯстон ин figure out аст. figure out тарҷума мешавад ҳамчун дарк кардан, фаҳмидан ва ҳал кардан ягон мушкилӣ ва синоними ин калима ин to resolve аст. to resolve ҳал кардан ягон мушкилӣ, он мушкилиро фаҳмидан аст. мисол аз филми Бэтмен ва Ҷокер. вақте ки Ҷокер ҳамаи пулҳои мафияҳоро ҷамъ оварда онҳоро месӯзанад, баъд аз он Бэтмен фикр мекунад ва ба дӯсти худ мегӯяд ки We just need to figure out what he's after. we just need to figure out what he's after. We just need to figure out what he's after. мо бояд танҳо фаҳмем, мо бояд хабардор шавем, мо бояд ёбем ки ӯ чӣ мехоҳад. We just need to figure out what he's after. ягон ки мисоли дигар ки онҳо дар як хона кам шуданд ва яке аз хонумон ба дигар мегӯяд ки Yes, unless they figure out how to open doors. yes, unless they figure out how to open the door. Yes, unless they figure out how to open doors. бале то он замоне ки онҳо чӣ гуна кушодани дарро мефаҳманд, яъне онро ҳал карда меёбанд ки дарро чӣ гуна кушоянд. ибораи дигари мо ин run out аст. не ягон хел ба берун давида баромадан не. run out ба маънои ба итмом расидан, тамом шудан ва ё ин ки бо калимаи алоҳида гуфта гирем агар to expire, to finish. масалан шумо дар хона нишастагӣ ҳастед ва модаратон ба назди шумо омада як дастомонаро метиҳад, мегӯяд we are running out of salt, go and buy some. намакмон тамом шидеста, рафта намак харида биё. мисоли дигар аз филми ба ҳама машҳури The Lord of the Rings, властелин калец. Have you run out of those nice shiny daggers? Have you run out of those shiny daggers? Have
Have you run out of those nice shiny daggers? Have you run out of those shiny daggers? یعنی انامون خنجرهای مدورخشیدگیت تمام شد؟ یا اینکه مثال دیگر رو از سرودی cheap trick never run out of love دیدم میبره. I will never run out of love for you. I'll never run out of love. I will never run out of love for you. I will never run out of love for you. I will never run out of love for you. یعنی عشق من نسبت تو هیچگاه تمام نمیشد. یعنی عشق من نسبت تو به آخر سوفتنی. ибораи дигар бошад count on. Count on ба чизе такя кардан ё ки умедвор будан. Агар бо як калима гӯем rely. Don't worry, you can always count on me. Парво накун. ту метавонӣ ҳама вақт ба ман такя кунӣ. мисоли дигарро дар суруди Bruno Mars You can count on me мебинем. You can count on me like 1, 2, 3. I'll be there. You can count on me like 1, 2, 3. I will be there and I know when I need it. You can count on me like 1, 2, 3. I'll be there. And I know when I need it. ту метавонӣ ба ман такя кунӣ ба мисли 1, 2, 3. ман ба он ҷо ҳозир мешавам ва медонам кай ҳозир шавам. ва мисоли дигар дар филми Interstellar. I don't count on anything anymore except the hope that you will return. I don't count on anything anymore except the hope that you will return. I don't count on anything anymore except the hope that you will return. ман дигар ба ҳеҷ чиз умед намекунам, танҳо ба умеди баргаштани ту ҳастам. албатта дӯстон ин 6 ибора бораи фаҳмидан ва гап задан дар забони англисӣ кифоя нест, лекин ин 10 ибораи феълӣ бо for ба шумо кӯмак мекунад ки хориҷиёнро беҳтару хубтар фаҳмед. ва агар хоҳед ки лавозимоти ошхонаро омӯзед баъд дарси мазкур мегузарем.